Ki arngut ki kertong jong keseng Voice of the People Party uba chamber lang renja kertong na lang kerdem like kro constituency bat uba man bahalang thaba na nongsken constituency kila pendem ya kejing tep kerteng kejongki kata menin kesengi ke arkundai terik benai kelal kot arja opsan kiban yakun ha ke election MDC syaka yeng dorba tau ain ke Casius Adon Moses Rate Council ha office trekam ka SDO civil ha penur sla kecing bekrek jungai kini MDC kamat hi kadehi ba kasyong bai hakarai jung ka parti namar ngimi bai kumalal ong menen kamat ngimi bai rengkat ka parti ban pendep ya kata kacing trang jung ka parti bat sen ka parti ka sapen mi kan manifesto ya kata hi kamat kin yang teli bai bat ka badan kam hi yang ngi ki MDC ban teli syah leng ba kajing teli ngin yo ban pendep ya kamat jung ka manifesto jung ka parti kan namar ngiti kajing kon da fikandai bat ka IM ka bala job la bunsin la de ka jayang ka bukan no fisngus kampat ba kena ban kene yang 6 job na kene ka berfungsi nuskan gitu teman-teman. To ya kata ba piong kajing pe jung ngam pe ra ba ya le persa banam no ngapej ya ka ka ba upej ba utrang hi ban yo kajing kala namar la rangi pej ban le persa jung bandu ka i bai kani election ke suwan ke sulai nai kajing mi kani ka parti kam syam ba mi ta ka por election nai kami bai man ka sngi ban sngap kajing jung pe ba pi ha ka dei ba election anaga riang ga jonga hi so bangla don lapa bat ka parti om tang kasin ko ning kong ka bangla mi sa kamat akan ka kam kumu wena pedeng ngo bidan bentah ka san perthai ngala dan bentah ki snem gi balet mensuar ha ka banya rap banya kan basi campaign ki wedi ki kertong bat ngaso komen ru ba lemba keji orang ba perdana ba du jungi ba ardan ba ki wedi ki ru sampang kala ibet banya dan laman khot nga ban wer ben dan betalang ha banya seng ni ka parti pra te kawai na pedeng ka jing kring junga kolong ba baleng mi syakmat na matakan ni election di mentah ngaso dei ba ban ai lang ke jing kersan ke jing trelang banyino senyang lang kalai bor ke banga ngadon na ka bentah ka baka parti ka angnut kumbala seng ya ka na ka bentah ke jing angnut ban trebet tre hok tre khoi syakim lang kasalang de katar ko pelong nga banyus nak tilang bu ni pusarang ba do bet ijelas kit sungi pelong MP bet kwe dikira orang ba juga parti ki bedan ru na pedeng juki kide kai juga ngaso komen ba kum kine kai ki kai ngan cha po school po kelas mentang yo dan lang bat ki ru kilong kinoi kai mentai nga naka benta kumno bangin ang la banya tre sitom naka ban ketiu ya ki imlang kasalang ka jongi